Ndaraca ĩno ĩrerĩkana ĩhũthagĩrwo nĩ andũ a kuma kaunti itiganĩte, na rĩu Aikari nĩ marateta atĩ ona gũkinyĩra matungata ma ũgitĩri nĩ thĩna. Maritũ mangĩ nĩ marĩa maracũngĩrĩra ciana cia cukuru iria itarĩ na njĩra ĩngĩ ya kũgera rĩrĩa marathiĩ na rĩrĩa marauma cukuru. Watu wengi wamepoteza maisha wakiwa ndani ya ambulance, wakiwa wanaelekezwa kwa hospitali, maana watu wengi wanajua hiyo barabara ndio wanatumia, lakini wakifika hapa wanapata mburenji ilivujika, ndaraca yetu ilivujika. Oho, Aikari nĩ marateta atĩ thogora wa irio irigeragĩrio ndaraca-inĩ ĩyo nĩ ĩthiĩte thĩ, kuona atĩ ngunia ya mbembe ya kiro na ite ĩrĩa yauma 3,000 rĩu ĩraima 1,500. Aikari marauga mũtũrĩre wao rĩu nĩ ũritũhĩte mũno, kuona atĩ nĩ marabatara kũhũthĩra ndaraca ĩyo nĩguo gũtabania maũndũ matiganĩte ma o mũthenya. Hii ni barabara inaserve 3 counties. Sisi tunatumia barabara sana. Ndaraca county watu kutoka Mukodhima, Imenti, Gatunga kwenda mpaka Ukambani, Chiekuro na Kitui county wanakuja hospitali hapa Charia. Watu kutoka Inooro mpaka Wajiri wanakuja hospitali hapa Charia. Sasa ya kwa daraja ilikuwa watu wanavukia hapa chini kwa mto. Hii ilikuwa sasa kuna vijana walikuwa wanavukisha pikipiki hapa. Sasa zingine mama mmoja mzito amekuja, sasa zingine ni usiku, hakuna mtu hapa kuvukisha pikipiki, wanakuta hakuna daraja. Hata zile lori zilikuwa zinapitia hapa sikiendea mawe huko nini? Hapo Kagoma. Asiwezi pitia hapa siku hizi. Sinaendanga na huko Dhura, sinaenda hiyo kiloskantile yote ndio sipeleke mawe huko ama nini maandiko. Aikari rĩu nĩ marahoya atongoria ao mamateithĩrĩrie nĩguo mahote gũcokerera mabiacara mao, kuona atĩ rĩu nĩ marathĩnĩka mũno. Ngĩribotera Inooro TV, Get Work It, Muthoni.